Linkėjimai iš saulėtos Afrikos. Салам алейкум. Мимо. Знаете ли вы кого-нибудь, кто любит путешествовать и отдыхать? Да, я очень люблю путешествовать. А ты знаешь, do you know somebody who wants and likes to travel so much? Yeah, we have to know many people who likes traveling. O, super! Kokie trys pagrindiniai dalykai reikalingi tam, kad galėtų keliauti ir atostogauti? Какие три самые важные вещи нужны, чтобы могли отдыхать и путешествовать? Я думаю, самые важные вещи – это здоровье, время и, самое главное, деньги. Супер! Ir aš taip galvoju, kad tam, kad keliauti ar atostogauti, reikalingi laikas, pinigai ir sveikata. Ar norėtumėt jūs sužinoti, kaip gauti visus tris dalykus iš karto? Хотели ли вы узнать, как эти все три самые главные вещи, да, время, деньги и здоровье получить сразу? Да, скажи. Čia mano vizitinės. Это моя визиточка. Это моя визиточка. Спасибо. Если заинтересует вас, вы там напишите мне, я вам вышлю материал и потом будем ходить вместе дальше. Jeigu jūs tai domina, taip pat kaip gauti visus tris dalykus. Laiką, sveikatą, pinigus. Registruokitės dabar, kad sužinotumėt, kaip tai gauti. Tai gali būti ir jūsų šansas. Šokran. Спасибо. Спасибо. Registruokis dabar ir gauk nemokamą konsultaciją, kurios metu sužinosi, kaip turėti laiko, pinigų ir sveikatos. Tai gali būti ir tavo šansas. Registruokis dabar. Čia.